maber. Jokanyo komiti mochung'ne twak madhi nyime Bomas of Kenya koro piem gi kinde tieko twak makamano. Kamati motelie kod Kalonzo Musyoka gi Kimani Chungwa nolero ni gibiro chako tielo mar ariyo mar twak chieng' tich adek juma mabiro bang' jolony mag kolo weche abich kind mamoko manie mbelegi. Kane giwuoyo gi jofwamb weche Bomas of Kenya, Sisili Mbarire gi Opio Wandai ne olero ni giyudo pach oganda mar 258 mane owuok kuom jopiny ma bende gibiro kawo gi pek ma owinjore. Gisingo ni gibiro timo duto manyalore mana ne gitwak tich adek no e wang' saa kaka ne gichane. Kamati no nyaka sani koro dong' gi ndalo 22 mar tieko tijgi. Thuolo ma bende nyalo medi kaluwore kod kaka twak no biro dhach. As a way forward, we have agreed that we will be resuming work as a committee on Wednesday. But in the meantime, there's work for the technical committee to do. And we'll be looking at all the 5 issues as we agreed at the beginning of our talks. And we will be able now to begin consensus building on the 5 issues starting on Wednesday. And we will be working, long hours, probably into the weekends until we are able to build consensus on those issues. We also wish to inform Kenyans that even those issues that were brought before us that may not have been part of the 5 issues, and which issues we consider to be important, we'll also give them time and think through them and give consideration of the same issues. That indeed, from the number of memoranda, the quantity of oral submissions, we can actually conclude that this has been one of the most consultative processes that one can ever come across. And we are eternally grateful to Kenyans who came out in large numbers and from all walks of life to give their views to this committee. Now, those views will be taken into consideration, all of them. Governors mapachoka pod ni kod ng'ur mathoth kaluwore kod tudruok